ari wowe nanjye ntabwo twe tuzi ko Iran yakongera kuzamura akaboko igatanga nyirantarengwa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizanye amato yabo ya gisirikare n'indege z'intambara hafi y'umuhora wa Hormuz mu kigobe cya Oman, bakingira amato aturuka mu muhora wa Hormuz ndetse abajya ku byambu bya Iran bino mu kigobe cya Oman, dore ko n'ubundi iki kigobe cya Oman n'ubutaka bwa Iran bisa n'ibiteganye, bisobanura neza ko n'ubundi ari ibigobe bya Iran biri mu cyo cyerekezo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero zikumira amato kuba atakerekera kuri ivyo bigobe cyangwa se kuri ibyo byambu bya leta ya Iran. Kubw'ivyo rero Iran ikikoze, reka tuvuge ngo bakoza akazi kadasanzwe, barangije banasebya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku rwego rukomeye. Ibi nimbikubwira aragira ngo nayange, ariko nimbitangira nkuko nanone zatangajwe hagenda nkubwira kamwe ku kandi uko byavuzwe ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uraza kuvyemera. Nivyo uraza kuvuga uti nibyo da, ntabwo leta ya Iran igipfa kubeshya ubwo yabivuze byabaye, ubwo yanabitangaje birakorwa. Reka tube tubyanarize kandi tubicukumbure tumenye ngo nibiki se ubundi ndimo kuvuga. Mojtaba Khamenei akanze Trump amwereka ibirimbura byinshi abitse muri iyo misozi. Iyo misozi mubona ni munsi y'ubutaka, hari ububiko bwa misile na drones byinshi byongeye kwerekanwa na Iran, ibyo gukumbanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba urugamba rukomeje. Nanjye nti Iran yanze ubusabe bwo kwemera ikoreshwa rya Hormuz ku mato y'inshuti za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe Amerika nanone iri mu kigobe cya Oman ivuga ngo tuje kubakangata no kubakorera ibyamfura mbi, nta muntu urenga ahangaha. Iran itoke ubwo muje kudukanga natwe reka tubakange, kibe kimwe ku kindi, ayihene n'ayintama. Hanyuma ariko kandi nanone Iran itumye abasirikari ba Amerika begura, igikuba kiracitse. Abasirikari b'Abanyamerika batangiye kugenda urusorongo bava muri iyi ntambara, ngo intambara ibamereye nabi, barimo guhunga urugamba. Hanyuma se uzi byatangajwe mu buryo bukomeye ku ngabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gice cy'amajyepfo ya Hormuz. Ndaje ngikubwire, uwitwa Melania Trump, umugore wa Donald Trump, yagize gutya nawe agira ibyo avuga muri iyi ntambara. Ni ku nshuro ye ya mbere avuga ku ntambara ya Iran, ariko se katari ibyo gusa. Igisirikare cya Iran kigize gutya cyandagaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutasi bwa gisirikari bwa RGC butamaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo n'amagambo yabo twagaruka ubwabo bivugiye ku bijyanye n'urugamba rukomeje kujya mbere ndetse n'ihangana rikomeje kubera murasizo bwa hagati by'inkariko ku kigo cyangwa se ku muhora Hormuz. Ari naho urugamba nyirizina rukomeje kubera, cyangwa se urugamba rukomeje guhuriza impande ebyiri zihanganye mu buryo budasanzwe. Reka nze byose tubijyemo kamwe ku kandi ku byatangajwe, nta na kimwe dusize ku ruhande, ahubwo tubihereye ku murongo, nta na kimwe dusimbutse, ahubwo tubicukumbure. Mwese mbaye ikaze, ndi Mungu wa Kamanzi, wowe uruwande. Ikaze tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ubwo reka duhere ku nkuru ijyanye n'ibikorwa bihambaye Mojtaba Khamenei yagaragaje n'ubushobozi bwe afite ku mirongo y'imbere ku rugamba, akangata Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo n'undi munsi Amerika nikamenyere ubutegetsi bwa Iran kuko niba barenza amavi, niba barusha imbaraga, niba barusha ubushobozi bwo kurwana. Nkuko amakuru avyemeza, Mojtaba Khamenei yaje gukanga Donald Trump amwereka ibirimbura byinshi abitse munsi y'ubutaka, icyo twakita mu buvumo. Ati Donald Trump, urabizi neza ko nyibitse ibikoresho byinshi bya gisirikari byaza bikagukubitira hareba inzega, ndetse si n'ibikoresho gusa mbitse, natangiye no gukora misile za rasa i Washington DC. Ni nyuma y'uko amakuru akomeje gusirikira kuri rezo sosiyo agaragaza ko Iran yari imaze kugeza ku mubare wa 500 wa misile ballistic zizwi nka intercontinental ballistic missile, bishobora kurenga imbibe, reka mvuge ngo zarenga ubutaka bwo muri Aziya y'Uburengerazuba, bikarenga amazi y'Iburayi, bukambuka kagera muri Atlantic, bugakocera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bukagenda bukarimbagura imijyi myinshi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Utiye yego rwose. Leta Iran yatangaje ko kuri ubu ngubu ubwo bushobozi ibufite, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiriye kwita cyane kuri uwo muburo, zikubaha Iran, kuko ubu ngubu Iran ataragafuka imvugo rimwe yakirwa naho iminsi gashira indi kaza, bakihanganye na leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa state bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo yatigeze batekeza n'umunsi wa rimwe. Ubu Iran irimo gukora ku buryo bukomeye cyane kugira ngo yongere ububiko bwabo. Irimo gukora ishoka byose kugira ngo ikureho ibisigaza by'ibisasu biri ku butaka
bibuza abasirikare babo kwinjira mu birindiro bya misile byabo. Ngicyo Leta Zunze Amerika zakoze gusa no kurwanira inyuma y'ibirindiro byabo n'ububiko bwa misile. Amerika ntabwo yigeze igira ku bubiko bwabo. Bya bisasu byinshi bagiye barasa kuri Iran n'ububiko bwayo nta kintu byakoze, ntacyo byagezeho. Iran yakomeje guhagarara bwuma, Iran yakomeje gukomera, Iran ibikoresho byayo birahari. Ngicyo cyabaye gusa nuko hari ibitaka byari byaramanutse bigera ku cyo twakita umuryango w'ubwinjiriro bw'ubuvumo bwa Iran, ahabitse misile nyinshi za Iran. Muri make aho Iran yagenda ikavana igatindura za misile byinshi byakagiza Leta Zunze za Amerika. Ibi byatangajwe ku 14 masaha y'ijoro muri raporo ya CNN yavugaga ku mashusho ya satellite nk'uko byanavuzwe na Iran International. Amashusho kandi bivuga ko agaragaza imashini ziremereye zikoreshwa mu gusiba cyangwa se gusibura inzira byo mwita bya caterpillar, imodoka binini bikoreshwa mu bikorwa by'ubwubatsi. Anga Iran nibyo yajyanye muri iki cyerekezo ari kubera icyo Iran yatangije gukora nkuko yerekana neza ko igiye gutangira gufungura izi nzira. Ibi mashini byinshi Iran yajyanye nibyo kwerekana neza ubushobozi bwayo ndetse no kongera gufungura izi nzira zijya kuri buno bubiko, maze Iran itangira kubukoresha ihanganye na adui, ihanganye n'umwanzi wayo. Ni imihanda yasibye mu byumweru bibiri by'intambara. Bwa mbere inzira zo kwinjira muri ibi birindiro bya misile zari zabanje kwibasirwa none n'ibitero byakozwe na Leta Zunze za Amerika na Isirayeli minsi yabanje. Imwe mu ntego z'ingenzi cyane z'intambara kwari ugusenya gahunda ya misile ya Iran no kugabanya ubushobozi bwayo bwo kurasa kure. Nyamara kubigeraho byabaye nk'ikijigo cy'umukecuru cy'ikigori. Minisitiri w'intambara wa Amerika Pete Hegseth yari yavuze ko ibikorwa bya Amerika na Isirayeli byasenye gahunda ya misile ya Iran. Hegseth yavuze kandi ko igisirikare cya Iran cyagize ingaruka mbi mu myaka myinshi y'ibitero bakoze ikigeriho babonye ingaruka zidasanzwe zituruka ku ntambara. Ariko isuzuma riheruka gukorwa n'ubutasi bwa Amerika bigaragaza ko hafi kimwe cya kabiri cy'ibisasu bya misile bya Iran bikiri byose, oya nta no kunukirwa n'umwotsi byigeze bigeraho. Yavuze ngo kimwe cya kabiri cy'ibisasu, iyo ni raporo ya Leta Zunze za Amerika. Urumva urwego Leta Zunze za Amerika zivugaho ntago zishobora kugenda ngo zivuge kimwe cya kabiri kirenga. Ariko reka tugende wenda kuri raporo yabo kuvuga ko hafi kimwe cya kabiri cy'ibisasu bya Leta Iran byose bikiri mu gege, bigihari bikiri bizima. Ubwo nta kintu wumvamo, uravuze ngo ndacyumva. Wumva ko Iran gifite ubushobozi buhambaye bwo guhangana n'uwayiteye ari Leta Zunze za Amerika, kandi ko iyo ntambara yamara indi minsi runaka Iran ikiyagazeho ikirwanisha amaboko yabo, ikirwanisha ibisasu byabo bikoreye kandi bitanga umusaruro kuri front line, ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibisasu bidasubizwa inyuma, ibisasu bidahagarikwa, ibyazana isekeza n'irimbuka rikomeye cyane kuri Washington. Abasirikare babo bakaba batembagarira muri ibyo bisasu cyangwa barimbukira mu nasazo bwo hagati. Hanyuma rero Iran nayo igikomeza gutangaza ivuga ntabwo ari uko icitse intege, oya ivuga ko ifite imbaraga koko. Impuguke zavuzwe na CNN zavuze ko ubwoko bw'ibikorwa bigaragaza imiterere y'intego y'imijyi ya Iran yo munsi y'ubutaka ibikwamo ibisasu byinshi, k'iyo miterere y'iyi mijyi igoye cyane kwa wayirimbuza ibisasu byarashwe n'indege za Leta Zunze za Amerika bya B2 bya bidege byabo bya rutura bigenda bigashendura ahantu burundu. Iyi mijyi ya misile yubatswe kugira ngo ishobore kurokoka ibitero bikomeye nk'ibi ngibi, bituma ingabo zongera kugaragaza ubuhangange bwazo mu nyuma kandi zikomeze kwirwana ku buryo budasanzwe. Umwe mu mpuguke witwa Samir Lea yabwiye CNN ati imvugo yo guhagarika intambara isaba ko wemera ko umwanzi wawe yongera ubushobozi bwe bwa gisirikari wakoresheje igihe kinini n'imbaraga nyinshi n'amafaranga kugira ngo ukunde ubirimbure. Ibi bihuye n'igitekerezo rusange cy'ibikorwa bya Iran byo munsi y'ubutaka. Igitero cya mbere cyagabwe cyagiye gikubita mu karere kwe tuzi ko cyashenye, hako nibyakoretse. Aya magambo ari gutangazwa n'impuguke zikomeye zivuga ku bijyanye na za misile za Leta Iran zicumbikiwe munsi y'ubutaka mu bice bitandukanye bya Iran, aho Iran yagiye ikoresha ubushobozi bwayo mu buryo yihariye ikora ubwihisho, ikora ububiko bw'amasasu ku buryo nta n'ikindi gihugu na kimwe ku isi cyagerageza gukora nk'ibyo Iran yakoze mu kubika udukoresho twabo. None iyo uzi ko bazakwataka ubika umuhoro bugufi kugira ngo hazi imbwa, hazi pusi, hazi imbeba piko. Uko niko Iran yabigenje. Ita Amerika niza izanye bombers zabo
bazabiteguye kurimbura ububiko bwacu bw'amasasu buri misozi itandukanye yacu. Rero ubwo bazaza bazasanga natwe turi maso, bazasanga twiteguye, maze ubundi duhangane nabo. Ibyo nge nabwo turazumva. Hanyuma ariko umuhora wa Hormuz ubaye umuhora, Iran yanze ubusabe bwo kwemera ikoreshwa ry'umuhora wa Hormuz. Aribwira ko Iran ishobora kwemera gupfukamira Leta Zunze za Amerika. Ndababariye, Iran yabyanze, nubwo ibihugu birimo na Leta Zunze z'Abarabu bari batakamze binginga leta Iran. Iran yabihenuye iti nkandese. Ndababwiye ko twebwe dupfa gutwarwa gutyo gusa. Butegetsi bwa Iran bwabyanze da mu kwinuba umufatanyabikorwa ukomeye wa Leta Zunze za Amerika muri Ingirazuba bwa Aziya. Yinubiye cyane Iran, agaragaza ko Iran yabihenuyeho ikabasuzugura, ikagaragaza neza ko nta kintu bavuze, ndetse ikagaragaza neza ko ibyo bavuga itabyemera, mu gihe ubwo batemera ibyo Iran ishaka. Uwo mufatanyabikorwa wa Leta Zunze za Amerika ninde? Ni UAE, ni cya gihugu cy'igisirimu. Iran yanze rwose icyifuzo cyo gushyiraho inzira y'amazi yitwa ko ifite umutekano inyura mu muhora wa Hormuz, agace ko mu mazi kagera iwabo. Uyu muhora wa Hormuz ntago bazemera. Mu nama y'ingenzi y'umuryango mpuzamahanga wita ku birebana n'inyanja, Iran yanze gahunda ishyikiwe na UAE, ivuga ko Iran ivuga ko iyi gahunda ifite ishingiro kandi ko ishingiye kuri politiki. Uwungirije uhagarariye Iran muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Minisiteri y'Ubumwe ku isi ni Pura Kolivandi, yatesha agaciro icyifuzo cya Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu cyafashwe n'umuryango mpuzamahanga, avuga ko ari ubuswa bunyuranije n'amahame y'umuryango w'abibumbye. Iran yabyise ubuswa bukomeye. Iki cyifuzo cyari gusaba ko Iran mu gihe bagikomeje guhangana bikomeye na Leta Zunze za Amerika muri iriya ntambara, bashyiraho agace kagenewe amato adafite ahuriye n'iriya ntambara akajya atambuka, by'umwihariko amato nk'ay'ibihugu z'Abarabu, amato y'ibihugu z'i Burayi akajya atambuka. Ati zino muri byahitanye n'ibyo Leta Zunze za Amerika zasabye. Amerika no yavuze ngo turekure amato atambuke, mwakwe twavuga ko bitakunda. Ubwo ni ubuswa bukomeye. Mwebwe muri gutumwa Leta Zunze za Amerika mukaza kwivugishwa imbere yacu. Ibyo ntabwo bizakunda. Leta ya Iran isa naho rwose ishwishurije Leta Zunze z'Abarabu, bayibwire yuko nta kabuza kandi byanga byakunda uko byagenda kose hariho uburyo bukomeye Iran yakitwaramo kandi gakoresha imbaraga zayo mwihangana kugira ngo yemere kuba inkokiruka. Iran ivuga ko inzira iyo ari yo yose iri muri Hormuz igomba kuba ifite uyinyuramo, agomba kuba afite uburenganzira bwuzuye bututse kuri Iran. Nk'igihugu cy'ingenzi kiri mu nkombe z'inyanja, Tehran yemeza ko kidashobora kwirengagizwa mu byemezo bigira ingaruka ku miyoboro y'amazi. Yakomeje iburira ko gushyira imbere ibitekerezo nk'ibyo hatabanje kwemezwa ibyo bitekerezo bitabanza kwemezwa na Iran ubwayo bishobora gushyiraho politike mbi cyane mu ngiro, ariko yazana n'ibyago bikomeye. Iran nayo yatunguye abantu, yavuze ko ikibazo cy'amazi kiri mu karere giterwa n'icyo yise intambara y'ubugizi bwa nabi ya Israel na Amerika. Inashinja intambara iriho ubu ngubu ko yatangijwe na Israel na Leta Zunze za Amerika muri Gashyantare kuba ariyo yatumye umutekano w'amazi ugabanuka mu kigobe cya Perse. Tubundi ntabwo mwari mukwiye kugira ikintu mutubaza twebwe, mwari mukwiye kubaza abanyamerika n'abanya-Israel, nibo bagashoza intambara, nibo bateye ibibazo muri Burasirazuba bwo hagati, nibo batumye akarere kadatekana, nibo batumye inza zo mu mazi zibamwe ibibazo. Ntabwo ari Iran nyirabayazana. Muri make Iran isa naho ibibazo byose n'ibirego byose bishyize ku mutwe wa Donald Trump, iti nimwikorere inkoni ishyushye, nimwebwe mwatatse kano karere. Abatubwira ngo nkwenanywa bagende babaze Donald Trump, be kutubaza, be kugira ikintu batubwira, si twebwe base bayazana bo kubinza ya Hormuz ifunze, ahubwo ni Leta Zunze za Amerika. Ibi rero benshi byabateye kwibaza byinshi, bati Iran kuvuga gutya kidafite gahunda gutwumvira. Mu magambo ya Kolivandi, interi ivuga ko ibintu biriho muri aka karere cyane cyane mu gace ka Hormuz ari ingaruka zitaziguye z'intambara y'ubugizi bwa nabi kandi itemewe na Amerika na Israel barwatanye barasa kuri Repubulika ya Islamu ya Iran, intambara inyuranyije cyane n'amahame y'umuryango w'abibumbye. Ikindi kandi Kolivandi yavuze yagaragaje ko kubuza Iran kugenzura kari akarere bitazagira ikintu bigeraho. Igitero cyatangira, Iran ivuga yuko nta muntu ufite uburenganzira bwo kunya ku muhora wa Hormuz, yetse gusa ahawe uburenganzira n'igihugu cya Iran, ibindi byose byaba ari zero. Hanyuma rero mbaza ngo none ubundi umuhora bafunga
nta bwato bwatikiriyemo muri aya mazi, nta bwato bwaharimbukiye bw'abanyarwanda koko. Raporo zikomeje gusohoka dukurikije isuzuma rya Iran ubwaryo, amato 39 y'ubucuruzi ya Iran yagabweho ibitero araruhama, mu gihe abasare 20 bishwe mu minsi 40 y'intambara. Mu bijyanye n'iyi mibare kandi, inyandiko ya Iran yashyikirijwe komite ishinzwe amategeko ya Iran iragira iti, ndavuga amagambo nyine banditse bavuga ibijyanye n'urugamba barimo cyangwa se n'intambara bari gukomeza kurwana muri kino gihe bahanganye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Isirayeli. Amagambo ya Iran batangaje aragira ati, ibi bikorwa bigize ibyaha bikomeye ku mategeko mpuzamahanga, harimo amategeko mpuzamahanga agenga ikiremwamuntu, amategeko agenga inyanja n'amahame ari mu nyandiko za Iran. Iyi si imibare yoroshye, ibi ni ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ikiremwamuntu, nta magambo ahinnye ashobora kwisobanura ibi ngibi. Iran yanashinje UAE kugira uruhare, ahubwo igihugu cy'Abarabu nacyo yagishinje kugira uruhare rukomeye mu bibazo by'intambara ikomeje kwibasira iki gihugu cya Iran, aho Iran yavuze ko UAE natari imiseke igoroye igize uruhare rukomeye mu gutegura inzira y'ibyo yavuze ko ari ubwizi bwa nabi bwa Amerika kuri Iran. Avuga ko ibihugu byo mu kigobe bigomba kugira uruhare mpuzamahanga ku bikorwa byabo. Uhagarariye Iran yasoje yamagana igikorwa cya Perezida wa Amerika Donald Trump cyo guhagarika ibyambu bya Iran mu mazi yerutse kuba, akivuga ko ari nk'ubwibone bukomeye bushyira mu kaga abasare mu gihe binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga. Mu gihe Iran kandi ishyira mu kaga, mu gihe Amerika ishyira mu kaga ibyo Iran ibona nk'ibisubizo, ahubwo Iran irimo gushushanya umurongo utukura utagomba kurengwa, ihindura umurongo wa Hormuz, umurongo wa politiki, kandi urawurenga agaturitswa ntibagibaze Iran impamvu yaturikijwe, kuko ngo bigaragara neza cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kugeza kugera ku rwego rutakibasha kwihanganirwa n'igihugu cya Iran. Ibyo babyumve kandi babisobanukirwe. Ku rundi ruhande, Iran itumye abasirikare ba Amerika ngo begura. Abasirikare b'Abanyamerika batangiye kugenda urusorongo bava mu bikorwa by'intambara. Ngaho harya Iran niyo yatsinzwe intambara, niko bajye batubwira. Iran urugamba rwarayinaniye, Iran nishoboye kurwana, Iran urugamba ntabwo rushoboye, icyo ishoboye gusa ni ukuvuga nta kintu ishoboye. None bano bahungishijwe nande? Babonye inyoni iguruka bagurukana nayo cyangwa babakocoye? Ni amakuru yatunguye benshi. Hagiswe cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko kikunyana mu mazi bisa naho byakigoye cyane kurwana nkuko amategeko aturuka kuri Iran yagiye abivuga inshuro nyinshi. Byabanje kuvugwa n'igihugu cya Iran ubwacyo gisobanura neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakuruye raporo igaragaza neza ko ingabo zabo z'Abanyamerika zagorewe mu mazi y'inyanja ya Perse, ariko no murase rwagati ku bigo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika bagiye bahura n'ibyago bikomeye bituma abasirikare benshi bibanga mu nda bati inamba ntabwo dushobora kuyirwana, ahubwo ikizima reka twegure tugende tuve kuri tele, urugamba ruratunaniye. Sibwo yatangiye kugenda kibuno amaguru tikitake peke pake. Iran irimo kubitegereza itese basha, namwe burya urugamba murarutinya mukiruka mugahunga nk'abana, tuzi ko muri abanyembaraga, abantu bakomeye ba mbere ku isi, siko mujya muvugara. Amerika iti utaranirwa garamye sha agira ngo ijuru riri hafi. None mwakabimenye, mwaretse guhangana na Leta ya Iran. Gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihamya neza cyane ko urugamba bashorwaho na Iran ngari urugamba runejeje n'amategeko. Nibo babivuga ngo J. Defense bisobanuye, kavuga ko Leta ya Iran ari leta y'iterabwoba inatera ubwo bucuruzi mpuzamahanga. Nyamara Iran iti nimba turabatera bwo batera ubwoba bucuruzi mpuzamahanga, murahora umuzi mukari wo mudushinja. Ni bande batumye ufungwa? Nitwe twateye Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze dufunga umuhora wa Hormuz, cyangwa na Amerika yaduteye maze dufunga umuhora wa Hormuz? J. Defense ngasubije cwe akahita ceceka. Ubwo nyine igisubizo kigita kibura, igisobanuro cyo gutangwa kuri ibyo ngibyo kikarangira kitabonetse. Ubu rero ikindi cyese kigaragazwa na Leta ya Iran nicyo twakita ko ari noneho uburyo buhambaye bugaragaza neza ko ahangaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakubitiwe areba inzega nta ruhakaniro. Oya, nimba nabihakana ngiye kansomera raporo y'intasi za Iran, intelligence ya RGC, ubutasi bwa Iran bwabivuze. Banditse bagira gutya, nabisobanura mu Kinyarwanda, reka mbigusomere nawe ubyisomera. Kwiheba no guhangayika biri kubangamira cyane ingabo za Amerika muri kano karere. Isuzuma ry'ubutasi na raporo zimwe na zimwe ku miterere y'ingabo za Amerika uko zimerewe muri kano karere
hari umwuka mubi mu ngabo, kwiheba ndetse no gucika intege. Dukurikije izi raporo, hari ibintu byinshi biri gutera uwo mwuka mubi. Ibitero bidasanzwe kandi bifatika bya misile zacu za Iran na drones ku birindiro by'igisirikare. Abayobozi Washington birengagiza nkana raporo z'ibirindiro by'ingabo zabo, rimwe na rimwe bagahindura gahunda babitegetswe na perezida ndetse na minisitiri w'intambara. Bati mu kwezi kwa mbere kw'intambara bivugwa ko ubusabe bwo kwegura cyangwa gusezera bw'abasirikare Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bugera kuri 734 bwatanzwe buturutse mu bihugu bitatu byo mu kigobe cya Perse. Isuzuma ry'ibirindiro ryerekana ko uko ibintu bimeze bisa nko mu bindi bihugu hirya no hino mu karere, usibye ibihugu byo muri Perse n'ibindi bihugu byo hirya no hino birimo Jordani, birimo Syria, birimo n'ahandi bagiye bavanamo ingabo zabo. Gusezera gisirikari kuri mu nzego zose, haba cyangwa kuba ku bayobozi bakuru kugeza ku bayobozi batoya, bose barasezera. Muri iki gihe abayobozi bakuru b'ingabo bo bavuga ko barambiwe n'amabwiriza ya minisitiri w'intambara, akababwira ko kubura abasirikari atari umurongo utukura, ngo igikomeye cyane ni ukwirinda gufatwa bugwate. Nicyo Peter Hegseth atangariza ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko abasirikari bakuru ba komanda, ko badakwiriye kumva ko ari igikuba cyacitse mu gihe nawe bari bafata bugwate. Muri make bashikamye barwane kigabo kandi batsinde. N'ibyo kugira ubwoba no kudigadiga kuri Peter Hegseth ntabwo ibyo ngibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibishaka. Bashaka kugira ngo barwane kandi batsinde iyi ntambara, berekane neza icyo bashoboye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bamwe rero mu basirikari bamara kubona ko ari gushorwa mu ibagiro, bagahitamo kureka ibyo kurwana, bakirukanka bakava ku mirongo y'imbere ku rugamba, bagasubira inyuma baretse urugamba kugira ngo bataza kwasiga ubuzima nk'uko bakomeje kugenda bavyemeza, cyangwa se nk'uko babivuze mu mpapuro batanga cyangwa se inyandiko batanga barimo gusezera iyi ntambara, bari gusezera mu gisirikari cyabo. Ubwo tuvuge ko ari utuntu tworoshye rero, ntabwo ari ibintu byoroshye. Nta nubwo wavuga yuko ari ikintu buri wese yapfa kwisukiramo, cyangwa se ngo uvuge yuko batababajwe maze bakaba barimo kuvuga ngo reka tuve mu ntambara. Baba babajwe maze bikabatera kuva mu ntambara. Ikindi ni uko Iran yavuze ko yateguye abasirikare benshi bashobora kwirwanira ku butaka mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zikoze ikosa maze zikazana urugamba ku butaka kuri Iran. Muri make bagategura kurwana na Iran ku ntambara yo ku butaka. Iran yavuze ko yiteguye kurwana urwo rugamba kandi ko yiteguye kubeza rutsinda. Muri make ntawe ushobora kuzagarika Iran muri iyi ntambara. Ibi ngibi reka njye nawe tubyumve gutya. Iran iterwa ishema no kwirwanira ndetse no kwirwanaho. Amerika nayo iterwa ishema no kumva ko yavana intsinzi kuri Iran. Gusa ikibazo kikaba cyakindi, ese ko Amerika ifite ubushobozi bwo gutsinda Iran? Uyu yitwa Melania Trump, ni umugore wa Donald Trump. Uyu yavuzeho inshuro nyinshi ndetse mu minsi ishize byanavuzwe yuko ari umwe mu bantu b'ingenzi cyane bagaragaye bari kuvugwa muri raporo ya Epstein wishwe ngo ku kagambane ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyobowe na Donald Trump. Uyu mugore yagarutse noneho kuri intambara ikomeje kuri Burasirazuba hagati, maze mu magambo ye yongera kuvuga ngo ikibazo cy'intambara kigomba kumvwa kandi abantu bakwiriye guhagarikwa byange bikunde. Abantu bo muri Burasirazuba hagati, Iran ikwiriye guhagarikwa. Kubera iki? Yavuze ko igihe kishize bavuga ibyo kurangiza intambara, ariko intambara ntirangire. Kuva rero intambara itirangira ishyirwa akadomo bya nyazo, bigaragaza uburemere bw'agasuzuguro n'agasumburutso k'abanya-Iran. Igihe cyagezwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo yirangiriza intambara, cyavuga kurangiza intambara, sinzi nimba ari kuvana abasirikari be mu kigobe cya Perse cyangwa se nimba ari gusukirimbuka kuri Iran. Gusa dukurikije amagambo ya Donald Trump yabanje gutangaza, nuko bari gutegura agatumbaraye kuri Iran birimo kubacocyaho ibisasu biremereye ngo atigeze banabona n'umunsi wa mbere. Gusa Iran imaze iminsi igaragaza izindi mbaraga, hari imbaraga z'ibisasu biri munsi y'ubutaka bari kujya kuyishura, hari n'uburinzi bw'ikirere bushyashya yagaragaje, hari muri indege za Mi-28 bagaragaje. Byose byongera kwerekana neza ko Iran nayo yiteguye urugamba uko byagenda kose. Nanjye nti dukomeje gukurikirana kamwe ku kandi kuri kuvugwa, twamenye ibiri kujya tumera ko bimeze, twamenya ngo urugamba ruzarangira rute. Reka njye nawe dukomeze dutegereze amasaha ari imbere, turamenya byinshi. Genda umuhungu wa Kamanzi, wowe Ruwande, ngaho gubwa neza, amahoro, imigisha n'amahirwe ibe kuri wowe. Shalom.
twongeye duhure mu kanya.